what the kind dada kane so afa no show man sika sem so na ene ye rekese jabe special prosecutor ese wadwane wayibam atese wo hwehwe no wa ma no two options either say wono akasa beba na obeyi ensema no anase wo mo be se no ba bi onam bia na mo de na ba oman yi mu na obeyi ensema no da bokata daily graphic eka ho asem e wo ha na National Service Authority say aban sesa no eba ye transition brem ne nkrata wo mudija honom no na che say aban e woka ye no no e wo so tua e de manipa be 180,000 kakra gwachire ye no no eye adwuma wo National Service for na aban na bochire na che say finance ministry no e say omo ye head count ehunu say 180,000 omo de ba ye no emu 98,000 bi gwachire no na French wo mo hon ma wo so mani ti o moka be say 81,000 na ye chine de wo mo eni nkrato mo ni bibi e che say safo no ewo eye ayedwuma e wo se mo musika enti over 80,000 no wo mo susu so mo ye ensamanfo a bosumi bia oman no etue sika edima wo enti mampania sese hwehwemo enkoso eno eye de daily graphic de aba ewo ha edanche so a Ghana enya ne fa hodie no yenya mfie no makomako aduosia enwotwe 68 years na afi we 6th March ye fa hodie da edie no mampani kire say usi last year ye voter region na mo kire say ho ka ani ade nyina ne 15 million Ghana cedi ni sika oman yidi kwa yes Independence Day celebration no there be 15 million ye de bit of 4 ye high tent ye high nkonya ye prapra form ye painting ye decorate krom ye chese adwuma na draw so pant ni sika na ye kan buma 15 million enye easy hotels ye da ye cars bi wo kwakwa na tight mi kwadwo na ya pompe na ebi won so tight mi tu na wo se ye se ebi won so na ye church chassis numbers ne ho ntini nyina no na 15 million no I was see timidi yes adwuma no into the kwakwa ne say 50 million ase ye de adwuma enyema books ye penye microphones so mo kasa mu na was say you make sure say you be sanitize microphones no pulpit no be anan no your friend say the obegina chakasa podium thank you podium ni nyina what nti ena mpanyefo so eto nsa frɛ mo ba ye no o madidie mu musanyo mu nyina na pe ye timtim no musa fufuo party so ba ne ade etisije 50 million na yede year last year 67th celebration no na mampani mahama chese da bi sika seye enti afiwe pa sese ka ye ka 15 million 2024 ni aba 2025 video na chese CJ wasn't kasika no ekonanim mampani si da bi da ye bedi celebration wo mampani atena ho no mo a mo be ye no krokrowa ye no krokrowa e wo ho no mo a ya to sa frem penyi Jubilee House ho no a na invite school for kakra bi wo ma abeto santene na police for ni aso da safo nso ato santene mampani akọ inspect na so fu bi abebọ mpaye na wuloman bi so abegu nsa na kremofo so abeyi mpaye sa wi mampani akasa yapon bi anko na ye so ma se school selection akoye mampani atena yesa no e was school no omo be selection no omo ma school na mi wi ne bam what I say o se school no podi sai o se me this say no because say ho na kwakoye protocol because udipa betumi adum wo ho de CJ wo kwama te o mampani atena ye Flagstaff House school bi wo ho ne bohye ne bohye ho na ban school na center aban school omo an ye kwakọ form no mabe ma very necessary wo mu wie ya na ne mu ni nyame nko bye bye omo fa form a ya permit pa bi ni ade ya omo fa wo no achi a omo du ma men ka mo say omo ya omo pay you fresh drinks ni bi nka ho no omo pay pie omo ba top taste o ye pie kama top taste be pie na ma no manya you fresh aboso na ma checha man kwada no a ye wi a ye na je ye jo mo kwan we nya lorry first mbia na efu asembia etisija no ne de yera philosopher kwato de to dwa eda ha sei na to ne general so no wo yensem twofo nhyiamu na wotie nsem abobɔ so ba ko a na me wo interest pa ya salitovit fertilizer ya liquid fertilizer o mkofa ba ye yera sedu agongo ni yera Dr. Puni ye kwa wi achi akoda kwato wa afie bebreyi ene wo che say adwuma na nkasa CJ dandam ni yera matin pebu kasa yes
adanse fo na atoni general yira gofrede bo adamede o mokɔ na kase na kuafo mienu no ba ko beka so de odigu ni mfudie no wa hu hwe ba ko so beka so we bo no pa ma mfudie no eye the resource officers ankasa krompo na wo mo ewo koko board ho na ye de o mokɔ so mokɔ ya adanse fo no wo mo krakɔ so be je se ebo ye ye pa enti sije na asem na kasa na koda ne si wantan hu ni ti hu ni nai kosi koden koda eno ne cases awodo ni bi atoni general chese bi won ma na evidence bi ani ho fact bi ani ho na so da atoni general kan no wo pese won to aso an na kosan so de akọ okoyi anaso okotwa so a na se kwa na evidence na de koye nti no enye se ye political se na ban no mo ye ndisi fonti ne wayi da bi ebi wo hon ma na evidence bi ani ho nti da amana kwaba ne sei no na sije daily graphic da bokata emunie the inquisitor so ebo amane wonim so kwa custom officer brigadier general Zibri Mayorogo sije custom for ne se eye waye bi atwa so mampani dada nanado dan kwaku fada breso papa ye de ne djuma won mo saa abanse samba ye oguso te ho pom se da bi onko na afoforo so wo mu a wo so onim die no a okita na bi wo so betimi ato aso eni mampani mahama ye djuma ma menchia me ofa akrobeto e chan say say di no the difference afo what you say tom say ye wa ye djuma ne kakra odi kakra ye ko abanse samba na wo foforo so wati no wono so mra nti ye kasa de customs adwumafo no wo mani abrese krodom a ye koye nim enya menwanwa se betete se bi omo ye kire ne agitations bi ade no enya menwanwa e wo ho no kra na edanche so a sije wonim se yewra kwati ofosu na kasa sa no ankrata ba ya mia me papa me wo fa yewra Julius Debra den krata ba se wo bia ye fa wadwumu after December 7 no wo mo chesa se ye ras and se wo hon ma wo kwa wo so ko interview medicals na ade nyina ansania fa abandwumam na omaso nipa gumu atitu ni cross agonum no ye so omaso nipa gumu nya de ketoa ya bebre na so no omanfa processes na emra kwaso wo so fa na ade afo adwumam no enti da mana kwa wie sei no enti de entimu aba e wo de inquisitor da bokata mu se jo be kai sa me be bo ma me bi din Harriet senesiam boaten ya na wo national security atena ye ho ministry of nyanya na wo say ye na free o ma for defense ebo se no say date the man on ye man letter no 3rd February and ye say 4th no an won say da dwuma se e wo ministry of defense say yes wanko yes wanko it wo gusote ministry of national security honum many workers say meeting because so CJ na sa meeting mami wotimbi and one more say and only a joint intelligence committee meeting so na no bna da ya mame no watim obi a ye hwe nanim defense ministry ye hwe nanim defense no Harriet se won koda what ministry ho meeting no so a empanyifo ekọ meeting no na IGP wom director general criminal CID department wo no so wom chief of defense staff no ka ho director general defense intelligence no ka ho director general research department no ministry of foreign affairs as no ka ho enti ma sister Harry waso won ni ba bi akọ ene na ma che Harry ye makeup department Harry ya chiapa wudi na pie hai enti sana so won de woni ba bi akontrogu so hon ma adwumafo ase asasa omo ntiase omo jubilate awie yi mami so wonko obi ayama transfer ma ye bose no so wonko what ye adwuma no eno no so won ntiase de nti man kwan so ntena meeting nim wo bra ne saka ne nkrata nti de break dia wode aba no pay eno no na maso boache the youngest council of state member Brantie yi 32 years CJ wo no a wo se osade na so tumu se wa ye dwuma esa so mo che sokọ atoy mantemu a oye chief executive officer yoda Palasco group of companies ano wono any penyi a wo hwa companies nyina no wotua no a o manage ne ye enti atoy mantemufo wo munim de wo betumi aye eno mayi no so nkonkotu mampanifo de break the bokrata ka ho asem oba Ghanaian tell ma dodo na wachi ha ba kwa me de beka ho no World Bank yomo echese aban enhwe se ba bi omo egina no ene se de omo ekọ na no beko no saa na omabo man sika ho ban unko dimro so eme no so nkofo ha obia ema eno baboa ama economy no agina yie ena omampani mahama so ye kase wonam entoabomu a wokọ Germany ni Ethiopia ya ri nyina no eye adwuma wokọ akọkọ Ghana se de be ye benya investors ene ade aba na omabebie nyuma dodo na mabu so nya biaye sisi je da bokrata na de dodo no a ena media ma no na mame yi wei e wo de oversee mu
Yera Haruna Idrisu education minister and na what direct say yemfa ethics and patriotism and say ye manus and ye mana wo mu esua no yemfa nhyem na yenhyase and church wo mu akoziso mu benyi nti obenyi no na wote ase esenemu a wode besom Ghana and also beboa and na finally ajebo ajanya bedru sige Holy Star wajamu amageni mboaten SIC finally okay. handed over na kwaso wo hayi enti na wo kita document ya wode emamia menua bema James ageni mboaten just say James and ye managing director anyum bi wo ho wampo na boy ubeko unko aban saka ho eto oba Holy Star why dua yentumi wajudi kakra but ni nyina ye nya wamoa ya anka ye hu sika nkofo wo mo gege ne garden ne cleaners ni ade sika nyina but it is war ye rageni mboate we se ne war onkwado onkosom Ghana wo SIC hodmo CJ abra na oba ye birthday no and 13th February a World Radio Day. Oh, World Radio Day. And oh wow. A World Radio Day. Enti minisa tie for say ufra se tie radio. Wa uhunu se adaka ye si hwe nipa hihemu a wo mo kasa ya uhunu se bibi ho a friend radio. Emfasodie ben na wonya free mu. Na kwan ben na wo faso a yebetimi asesa radio dwumadi ahodo ansam twadwuma ye no ne ade no yebetimi asa kire mu ene World Radio Day.